Idemo, Niš! Pa je ti ćemo stavljati, ne boj se. Samo naglo. Sale, maši, Sale. Kome? Nama. Što nećeš nama? Vidi se Kajla. Vidi se. Izbaci naprijed. Ajde, S9, čekaj da vidim S9. Sale, snimaj odatle, Sale, snimaj ti odatle, Sale. Izbaci naprijed kroz prozor. Čekaj. I nisi za bolje. Se vidi puma patike. Medo? A? Se vidi puma patike. Ne vidi se. Pa ništa nismo napravili. Čekaj, daj nam S9 da vidimo, Sale. Evo ga, to je plus. S9 plus. Dobro, S9 plus. Patika puma ne vidi. Ne vidi se patika. Kajla se vidi, naravno. Mafijaška. Da, ne koštara ni 700 eura. Ni 700 eura, a? Oho, zaklopio ga jebe. Vigo je upao u rupu! Nema policije. Pazimo što jednu ruku. Po trefi, molim. Čekaj, jebi glavu. Možda bre, teraj to se obučava. Može brže i dođe. Inspektor će nam sliti. Vidite da će inspektor svi sale. Evo ga, nemoj da gledaš. Zatvorio se. Sad ćemo kod crkve Sale, krsti se ono. Krsti se. Idemo nazad, ne mogu. Značiš ti kad ti gledaš. Kad izađemo na ravno, onda se krsti. Što nas ljudi gledaju ko morone. Pa i jesmo moroni. Nemaš parkirati. Idi napred još! Na policijski parking idi. Hoće na policijski parking. Čuješ? Hoće na policijski parking da se parkira. Ajde! Da glumim ovog bre. Čekaj, ovaj izlazi. Dečko da. Gdje si kolega? Će mi vidi neku policijski parking. Taman. Hoće na policijski parking da uđemo u Rikovac. Ajde, molim. Čekaj ovdje da snimam i da glumim... Ajde, parking senzor. Ja ne gledam moj turistu, ti me navodi, ajde. Bip. Bep. Ostao sam bez baterije. Bip. Ne možeš zaći. Bip. Ja.